spiritual life. Even after becoming a man, it continued to help me. This means that getting ready and being able to obey that's going to help you spiritually and in your life in general. Another example I can give you. Someone is asking me, how are you able to be in good terms and with your spouse, and you're going to help each other communicate? How do you do that? When I was a young lady, I was in a church that told us you should bear fruits. They will tell you should take care of things at home so that you wouldn't make people stumble back home and you're just at church. So when you have exercised that and you continue that in your own home, it goes well with the people you live with, and you are able to teach your kids to do the same. I hope that I answered that. bintera umuhate wo kuvuga ngo ese Imana niba gukora umurimo muri njyewe ni uruhe ruhare mfite? Ese ni ukuyinaniza bya ndi mama pastor arimo kuvuga ngo umubyeyi uhora kwibutsa no kwibuka ko ngomba kubahisha Imana mu buzima bwanjye. Ikindi kintu cyamfashije ni ijambo Paulo yavuze mu byakozwe n'intumwa 24:16 avuga ngo mparanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana ngirira n'abantu. Icyo kintu rero kiramfasha cyane ku buryo kuvuga ngo ni gute nabaho n'urubyiruko nubahisha Imana. Icyambere rero nukumenya ngo ndashaka ko tababaza Imana. Icyo ni ikintu cyambere kimfasha kubaho ubuzima bunejeje Imana. Kwibaza hari ikindi kintu kijya kinshimisha iyo ni gusoma Bibiliya. Igihe Yesu yari amaze kubatizwa, umwuka w'Imana ukamanukiraho, ijwi ryaturutse mu ijuru ravuga ngo uyu ni umwana wanjye nishimira. Kubaho rero nibaza buri munsi buri saha, ese Imana iranyishimiye? Ubuzima mbaye Imana irabwishimiye? Niyo naba ndi kumwe n'urubyiruko turi guhavinga fan, hari uburyo wahavinga fan ariko uburyo Imana ikomeje kukwishimira. Na ndumva amagambo make ariko nagisubiza. And then for a summary, what I was saying is that for me, I think when they ask me, how are you a young woman and not married, how do you stay pure and how do you glorify God in your youth? So I was saying that as I came to know Christ, I knew from the book of Philippians 1:6, the word of God said, the one who started good working will take it to completion until the day of Jesus Christ. So that combined with the words of Paul when he said, I try my best, I do my best to have a clear conscience toward God and toward men, toward people. So I work, so I make sure just having time to reflect and think about my life. What I'm doing, the way I'm living, is it a delight to God? Is God saying, I delight in my daughter? Whatever I do, everywhere I go, I want to make sure, is God glorified? Am I pleasing God in this moment? So those are the few words I can answer the question. Sinzi niba hari umuntu waba afite ikibazo nawe wenda wagize ikibazo muzamura ikiganza nawe atubaze. Anybody else who might have a question? Oh. Praise the Lord. Nabaza John. Ko bijyanye n'intambara z'umwuka kandi akabareze n'ibidukikije
ibidukikije ni gute abihuza, hanyuma ni gute nanone abihuza ibidukikije ntambara z'umwuka n'iterambere turimo wenda nibyo dutegereje rimwe na rimwe bidutungura. So he wants to ask John, as a naturalist, how do you combine that with spiritual warfare and how the world is evolving? How do you put that together? hanyuma icya kabiri kugira ngo ntagira n'undi ubaza nabaza Charles. He wants to ask Pastor Charles. Umuhamagaro w'umuntu wabujyanaho yenda yavukiye cyangwa se ababyeyi be abakomokaho cyangwa se aho atuye naho bari ku ruhande cyangwa ntaho bihurira uza kubikimana ashatse ntaho bihurira n'ahari cyangwa se abakomoka. So I want to ask Pastor Charles, does God's calling on our lives connected to our parents and families where we are, or is it just something different that doesn't have anything to do with our environment where we are? I guess you can start with John. Yeah, he said something about how I'm a naturalist and how I use that to use that spiritual warfare in a sense in that way. Yeah, with that, I study God's creation in a way that I can use that in a way to kind of combat the lies and share with youth about how to kind of, not debate more, but just share the truth with others about, for instance, like most paleontologists are Christian, things like, because they know there was a flood because they can see the evidence, and so I try to teach people that there's the truth is not only like it's evident, it's there, there's so much of it, and so as a naturalist I can use that as well as knowing about all the different animals and plants and stuff. It's cool to have that knowledge to share because people want to know, and then using that to share with them the gospel. So like with international students, sometimes we go on hikes, and so I've been trying to use that as a way, is like they feel the peace in God's creation. They can see that they can have eternal peace in Christ. Maybe sometimes I'll ask them, hey, what would you like that peace eternally? There's some questions that I'm going to come up with that would help them think what they really need inside. What's their need, a spiritual need that they need inside. Yeah, so I guess bringing it coincide with spiritual warfare, I guess, would be just going out in God's creation, having time with God. I feel like it's a place where I can come before Him, and there's no distractions as much as. Thank you, John. So, avuze ko nk'umuntu wize ibijyanye n'ibidukikije afata umwanya wo kureba ibiremwa by'Imana yaremye, kuko kimwe mu ntwaro Satani akoresha ni ukugira ngo abantu bizere ibinyoma. Nk'urugero, nk'abantu bitizera ko wa mwuzure wa Nowa wabayeho. Abantu nkawe rero bize ibijyanye n'ibidukikije bafata umwanya wo kugenda ngo babirebe, bavuge ngo uku niko kuri kw'ibintu. Hanyuma ikindi kintu kimufasha ni uko nk'urugero nk'iyo agiye mu ahantu muri environment, agiye ahantu mu ishyamba kureba, bituma afata umwanya wo kuba hamwe n'Imana, bya bindi bisakuza, bya bindi bimurangaza akabisiga inyuma, agafata umwanya wo kuba hamwe n'Imana. Karakoze cyane. Kugira ngo tube brefe cyane tusoze, twasubiza mu ijambo rimwe. To keep it short, I'm just going to, because of time, I'm going to keep it short. Umuhamagaro ugira n'isano aho ukomoka, ugira n'isano n'ibindi byose utekereza, ugira n'isano n'Umuhamagaro. Your calling is not connected with where you're from and where you are. It is connected with your Creator, the one who called you. Ntabwo twihamagara kuko uguhamagara n'uzi ukene wawe no mu gihe runaka mu mwanya runaka. Icyo ugiye n'icyo ugihamagara. Icyo nababwiye mbere, nababwiye ngo hari kimwe dushakaho nikijya Eli yabwiye Samuel, aramubwira gusa ngo uyibwire ngo karame ndahari. Donc availability yawe, kuba available, kuba uhari.
So what we are supposed to do is just to let God, our Creator, the one who calls us, tell Him, yes, we are here, just like Eli told Samuel to tell God, yes, I am here. So it's not about your environment, where you're from, but it's from God. Tawucaisa ibice bitandatu nyuma y'igice cya mbere cya kabiri cya gatatu bakorera Imana ariko atarumva umuhamagara Imana imukoresha mu buryo butandukanye ariko cya gatandatu yumvisha umuhamagara Isaiah. So Isaiah, we read in the first chapters of the book, he really didn't hear God's calling, but a little bit after, he understood God calling him and made it clear why He's calling us. igice cya gatandatu ngo yumvisha inama yumvisha inama y'ijuru. So in chapter 6, he got to hear, to listen, and observe a meeting in heaven. Yumva igihe n'ibyari twumva ijuru icyo ritekereza n'ibyari tumenye ibitekerezo Imana iri gutekereza ku isi n'aho turi ngo aravuga ngo yari amaze kwiyeza no gutunganywa no kuba muzima imbere yayo aravuga ngo ndiha nyuma y'inama nta kindi Imana iri kubaza nta nubwo yabazaga Isaya Imana yari imubaza gusa ikibazo gusa ninde muntu twatuye ariko yari meeting y'ijuru. So in chapter 6, there was a meeting in heaven, and God opened His eyes to see what was happening. God wasn't even calling Isaiah per se; He was just asking, "Who should we send?" So he got a revelation. He got to understand, this is me. I'm answering the call. icyo yakoze rero byane ikintu yashizweho kwejera abona ndi hano abari bituma. So all he said was raising his hand and say, "Here I am, send me." Ngo umuhamagaro ufite isano no kuba available kwawe basukanye isano no kuwarema imiterere yacu mu Efeso ibice 10 aravuga ko turi abantu Imana yaremye ariko ikaturema mu buryo bwosohoza umurimo mwiza. So it's connected by God's calling on your life. Ephesians 2:10 says, "We are His creation, the ones He created long ago, to work in His good works." Kumeze ko nyine birahagije Imana yagukoresha bitewe n'uko yakuremye mu buryo busohoza umuhamagaro wawe. The way you are, that's enough, because God is going to use you in the way He has purpose for your life. Murakoze cyane. Thank you. David ntahari ko hari ikibazo yanyoherereje iki kibazo kibazaga Adrien. David had a question for Adrien. Ngira ngo hari wenda hari n'abandi yakibarije ntabwo ari ngombwa ko aba hari reka tukivuge kugira ngo wenda gisubize mu magambo make aranditse ngira ngo byatewe n'ikibazo bari bamubajije mbere n'uburyo yagisubije yanditse ngo ntawagira fana akarengera ugasanga yatandukiye. So David asked, maybe this is going to benefit others too. He's asking, so this is connected to the question asked to Adrien about having fun and serving God. So he's asking, is it possible that people have fun and then they will get to the level they have overstepped and exaggerate? Sinzi nimba ari anarikora aza kumisubizo fun navuze nasobanuragamo siyo fun kundi ni fun mu by'Imana. So the kind of fun I've been talking about is not the worldly fun, it's the fun in serving God. Kuko navuze ijambo bivuga ko iyo dufite Holy Spirit tuba dufite freedom. Because I said that when you have the Holy Spirit you have freedom. Ni freedom mu Mana niyo navuze. So it's freedom in God, having fun in that freedom. Those who serve God should be in the Spirit. Kandi ko umwuka biduha fun bidushira mu buryo bwo kwishima. And being in the Spirit put us in the state of being in the mood of having fun. Yohana 24:24 John 4:24 biravuga ngo donc God is a spirit. haravuga ngo Imana ni umwuka. And those who worship Him must be in the spirit as well. Kandi n'abayiramya bagomba kuyiramya mu mwuka. No mukuri. So we have to gutandukanya iyi fun tukavuga. So we have to distinguish the kind of fun we're talking about here. So birashoboka ko we're having a fun mu nzu y'Imana kandi ukaba Christian. It is possible to have fun in the house of God and be a Christian. So natanga urugero rwo kuba umwana mu rugo kugira umubyeyi.
I gave an example of being a child in the parents' home. kubohoka tubohoka mu mago yacu no ku babyeyi bacu ntabwo bisobanura kutabubaha. Being free in our parents' home, it doesn't mean not obeying them. Biradusaba kubohokera imbere yabo gusa ko kubaha ni ishingiro ryacu iyo base ni foundation yacu. So the foundation is obeying them. We can still have fun, but what is the most important is to obey them. Sinzi niba nasubije ikibazo cye. Wasubije ikibazo cyawe udahari ariko ntacyo twavuze ko hari n'abandi bashobora kuba bari bagifite ariko ndibwira ko icyo kibazo. Oh, she has a question. Dorcas, yes. Ikibazo cyanjye ndakibaza pasiteri turi kuvuga ku bintu by'umuhamagaro natekereje ni ese birashoboka ko uru rugendo turimo bari Kristo rujya mu ijuru umuntu ashobora kuzajya mu ijuru kandi yarabayeho atabayeho umuhamagaro we kuko biri tubwira ko tuzajya mu ijuru kuko twakiriye ese birashoboka ko umuntu ashobora kubaho yubaha. But he was asking Jesus, I want to know what is the secret to enter the kingdom of heaven. He didn't tell him words, he said being born again. John 6:28. The Pharisees asked Jesus, what should we do so that we inherit the kingdom of God? He said, have faith, believe. urumva ko ndagira ngo nsubize kuri ibyo byinshi byanditswe ufata ko iyo ni intambwe yo kwinjira mu bwami kwizera. So I want to use these scriptures to answer your question. So in order for people to go in heaven, they have to be born again and they have to believe. iyo niyo zo gushora ariko kandi iyo umuntu amaze kuvuka umuntu gutangira birashoboka ko wabyara umwana akabikina. So that's the key to go to heaven. But it is possible that you might have a child who is disabled. So that's going to be your child, but they're not going to be able to work as we're supposed So it's tendency back and this is my child. So it is possible to go in heaven. God will take you to heaven as that kind of child where they really didn't fulfill the purpose of their lives, but God has to take you anyways. So for me, this is something sad. The second thing is because a changed life bear fruits. With the Holy Spirit, you will be able to bear fruits. And the works people see outside are a result of the fruit of the Holy Spirit within us. And it is possible to love God and not serve Him. It's kind of hard. It is hard. Because He said, if you love me, you will obey. John 14. Thank you so much. This is very frustrating. So it is hard for people when they have changed not to bear fruit and not to do what they're supposed to do. But if it's possible, then you will be like that person. God just loves you, He will take you, but you haven't done what you're supposed to do.
umurimo ariko nta murimo nko ku gipimo cy'umurimo nta kintu na kimwe uzaba ufite uzaba uri umuntu udafite amakamba uzaba uri umuntu kuko Bibiliya muri Daniyeli 13 baravuga ngo abo bahirira abandi gukiranuka ngo bazaba bakayagana nk'inyenyeri ariko urumva ikintu bashizeho ku ruhande ni ukuvuga ngo urugero kwinjira mu ijuru ni kimwe ariko kandi gupima kw'imirimo ni iyindi ntambwe izabaho uratekereza ko byinshi biratubona muri teologide bashaka kugira ngo ariko nakwezi uduce dutoya hariho gupima kw'imirimo hariho no kwinjira mu ijuru. So this will take us more into theology, but the little bit I can tell you now, in heaven we will be there, the soul will be there, but they're also going to be measuring of works. As in the book of Daniel, it says, those who have turned many to righteousness, they will be shining as bright as stars. So there's going to be a difference. So there is heaven and there are works, and it's going to be different in heaven. murakoze cyane mwese ndabona igihe twari twihaye kirangiye ariko Dorcas yari yabajije ikibazo nicyo tugiye gusorezaho kugira ngo uyu mwanya twari turimo tusoze kari mama microphone akabaza ikibazo. To conclude, she's going to ask the last question. Praise God. Amen. My name is Daruka. So my question is to a gospel singer and also pastor. I have two questions for pastor and I have one for Adrian. So my question to you is, how do you balance your Christianity from fame? Like, how do you make sure that your fame does not distract you from, your Christian life? Because I have a big brother, a little brother here who is trying to be a gospel singer at the moment. So I want for you to explain that. And also for a pastor, does God know how many people who enter the kingdom of heaven? Do you think there's a number, or is there a particular number? And if it is, does He know who is going to heaven? Another question for you is our destiny predetermined? Thank you. Ikibazo ushaka kubaza hari kimwe cyagiye arabaza ati se kuba ari umusitari kandi ari umukristo abifatanya gute. Hanyuma ibindi bibazo biri bya Pastor Charles aramubaza ati ese Imana hari umubare runaka abantu bazajya mu ijuru ifite, ese kugira ngo umuntu ajye mu ijuru ni ibyo Imana iba yarateganyije cyangwa wenda biterwa n'ikindi kintu cyari cyo cyose. Yeah, thank you. That's a very, very good question. I would refer to the what Charles was preaching about having meaningful life. Aravuga byo twakumvise mu ijambo ry'Imana kare. Once you realize what you've been called for, iyo umaze kumenya icyo wahamagariwe, fame means nothing. kuba icyamamare nta kiba kikubwiye. Fame is not even a thing that I usually take time to think about it. kuba ndi icyamamare nta nubwo njya mbitindaho mbitekereza. I don't even see myself as famous. nanjye ntabwo mashaka no kumva ko ni icyamamare. What pleases me the most is when God is happy for what I'm doing. ikineza ni uko mba nahesheje Imana icyubahiro kandi nyishimiye. I try to do what He wants me to do. gerageza gukora icyo Imana ishaka ko nkora. And when I do that well, iyo mbikoze neza, people comes to me, like the fan you talk about, has been following me, calling me. Those are the kind of fame that I enjoy when I've been served the purpose of God. abafana bankurikira ni uko mba nakoze icyo ngomba gukorera Imana, nakorera Imana mu buryo bukwiriye. But I'm going to be honest with you, that is a big problem to most gospel artists. ndakubwiza ukuri ariko ko ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu benshi baririmbira Imana. When you forget that the fame in Christianity is different. iyo umaze kubegirwa ko kuba ukijijwe ndetse no kubura icyamamare ari ibintu bitandukanye, you tend to just follow what people want you to do. utangira kugira tendansi yo gukurikira ibyo abantu bashaka gukora. And you forget what God wants you to do. ukibagirwa icyo Imana igushakaho. But when that's how I do when I write a song. iyo ndimo kwandika indirimbo, I try to be as available as possible to God for me. bashaka kugira ngo mbe mpari Imana
uvugiremo. Even most of the songs that I write, it's not for most, it's for people. Ndetse indirimbo nyinshi nandika ntabwo ari iza buri wese. Sometimes it's just me talking to God. Rimwe na rimwe wari njye urimo kuganira n'Imana. And when I do that, I find people loving the songs. Nsanga rero hari abantu benshi babikunze. But I'm just serving Him, not everybody. Ariko ndi gukorera Imana ntabwo ndi gukorera abantu. And the good thing is, when you serve, when you stand in what He wants you to do, in His willingness, kandi icyiza ni uko iyo urimo kugendana yuko bikwiriye n'icyo ushaka, He will bring people in your life. izazana abantu mu buzima bwawe. And He will give you a favor. Kandi izaguha igikundi. So, thank you. We thank you, Dorcas. Those are good questions. ariko biri pure theological bisoko bya deep cyane. Icyambere hari yavuze nicyo impamvu navuze ati ibibazo biri more theological bisaba discussion. These are very theoretical questions. First of all, God knows everything. Man is victorious. And He knows that ahead of time. Ibizi kuva mbere cyane. So, the pre-knowledge of God, the foreknowledge of God, Ibyo Imana yamenye mbere, ibyo Imana yamenye kera, nicyo twita twebwe predestination sometimes. twe nibyo twita Warning. ibyo ngibyo rero ubusanzwe tubyita ko ari ibyo wagenewe. Imana izi byose bizaba, ariko simfitira ngo tuzaba. Nitwe twabicuzize. Ukuvuga ngo ikintu kiri aha urakibona sisubize mu bare aho ufata decision uja mu ijuru. Izi umubare uzagenda ko se yashizeho numbers. Nuko ari ubumenyi bwayo bw'imbere. So the way it is, God knows everything because He's God, but He has prepared ways for you to live, but He's not the one who chooses that for you. In His know, He knows, but He's not going to determine for you. You're going to choose. So yavuze ikibazo mbere y'uko kizahakana ariko kandi kubera kutakwaba ushake yabaye kibwa ushake ushake gukora na see your future ufite guhitamo nawe. So what confuses people most of the time is when God said, I love Jacob, but I hated Esau. It's not that He hated Esau before he was born, but he was able to see in the future that he's going to make bad choices. He's not going to choose what is the will of God. So it is true, God knows the number of people who go to heaven. And He knows when we go to heaven because Jesus said, only the Father knows. So this is about the knowledge of God. So what we need to understand is God has foreknowledge, and that foreknowledge is not about our decisions. Our decisions are our own, but God just knows that we're going to choose that way. Predestination ni imwe muri theology y'abakatoliste bivuga Jean Calvin batangiye bazana revolution y'itorero ry'Itorero Gatolika yitwa King muri German baravuga ati okay cyane nizera ko kuja mu ijuru ari Kristo c'est la foi seconde Kristo kwizera ko kizana kare iyo ni nyumvire yarite Jean Calvin bavuga ikindi aravuga ati ko Yesu kuzana no kwizera ko kandi hari no predestination ibo umupagani ntacyo wakoze ntaki ariko niba warabivuze uzajya no matter what so na theology atandukanye benshi bigisha predestination abandi bavuga ati no. So this is about predestination and being saved by faith alone by Martin Luther. When they have revolution from Catholicism to Protestantism,
But John Calvin said there is predestination too. You have to have faith, you have to do that. But these are just theoretical things. So when you look at this, they meet somewhere. When you think about it, there is a way God foreknew, He predestined for us to know, to believe. So predestination is about God being able to foresee what our choices will be in the future. But He foreknew, He predestined us in His thoughts beforehand. So this is about predestination. If we choose bad, we'll end bad. God already knew about it. mwakoze cyane abantu babashije ibibazo ariko cyane cyane dushimiye abantu turi kumwe hano badufashije gusubiza. Thank you all who asked your questions, but mostly I want to thank people who are here on the panel to help answer the questions. Let's clap for the Lord, thank Him for them. Imana umugisha cyane ndumva nabasaba bakisubira mu myanya yabo hanyuma turahamagara abaririmbyi baririmbe ariko nyuma yaho turahita tujya muri break nyuma ariko reka nsaba abaririmbyi baze baririmbe gatoya turimo twitegura kwinjira mu mwanya wa break. Imana umugisha.